Mwaramutse neza igitondo cyiza kuri mwe mwese mudukurikiye turizera ko mumeze neza. Turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, ukwezi kurimo kwihuta cyane. Reka rero tuze n'amakuru yacu turi buze kwibanda ku ngingo ikomeye cyane, amayeri akomeye Tshisekedi arimo gupanga na perezida wa Angola Joao Lourenço yavumbuwe. Ni ingingo ikomeye cyane turi buze kuganiraho muri aya makuru, ariko mbere yaho reka tubanze turebe inkuru zirimo kugenda zivugwa hirya no hino. Trump aratunguranye abigenje ate? Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agize gutya ashimangira ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo yayishyizeho akadomo. Intambara hagati y'u Rwanda na Kongo ngo yayishyizeho akadomo. Niko uyu mugabo amaze kubitangaza. Wese ni kubibona. Turareba n'andi makuru atandukanye. Byose rero nibyo twaguteguriye. Patrick Muya yageze ngo harasubiza ku biganiro bya Rwanda, ariko noneho bizabera i Kinshasa nubwo umuhuza ari Angola, ariko ibiganiro bizabera hariya i Kinshasa. Ageze ngo rero agira ibyo atangaza. Reka dutangire rero twanzika. Wowe ukidukurikira reka mubwire ngo jya kuri sabone cyangwa subscribe ukandeho no kuri notification, ubundi tujye dukomeza kwibandira mu byo tuba twateguye. Uyu muyobozi rero ukomeye ni Donald Trump, benshi bavuga yuko ngo yaziye igihe, kuko hari abamushima politike ye itandukanye, cyane cyane kuri politike ye mpuzamahanga, nubwo ejo bundi hari abandi bamunenze. Ariko uyu mugabo ageze gutya ashimangira ko yashyize iherezo ku ntambara, avuga ko iyo ntambara yari imaze imyaka 30 hagati y'u Rwanda na Kongo, ngo yaraje ayishyiraho akadomo. Uyu mugabo yashimangiye ko yashyize iherezo kuri iyo ntambara mu kiganiro cyihariye yagiranye na televiziyo y'abanyamerika yitwa Fox News. Muri iki kiganiro perezida wa Amerika Donald Trump yabwiye ko Venezuela Maria Corina Machado wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka ushize yakimutuye kubwo kubohora igihugu cye, ndetse ko uyu mugore wahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Nicolas Maduro umaze icyumweru ataye muri yombi yifuza kugishyikiriza Donald Trump. Anga Donald Trump yavugaga ko ngo yakemuye intambara zitandukanye kandi byose yabikoze atagamije Prix Nobel, nubwo ngo wabona yuko yarayikwiye. Ni n'igihembo yahataniye nubwo atabyerore, ariko yaragihataniye cyane biza kuragira gihawe uramunya Venezuela. Trump rero ubwo yabazwaga niba yiteguye kwakira kiriya gihembo, yavuze ko byaba ari icyubahiro kuri we kuko ngo yabashije gushyira iherezo ku ntambara 8. Mu ntambara avuga rero zirimo intambara ya Gaza na Israel, intambara ya Cambodia na Thailand, intambara y'Ubuhinde na Pakistan, intambara ya Misiri na Ethiopia, ndetse ngo n'intambara ya Kongo n'u Rwanda yashyizeho akadomo. Avuga ku bibazo by'u Rwanda na Kongo, Trump yagize ati mu magambo ye rwose musaza yivuye inyuma ati murebe Kongo n'u Rwanda bari bamaze imyaka 30 barwana, ariko ibyo byarahagaze. Nashyize iherezo ku ntambara nyinshi. Ni ibintu byiza cyane bituma numva nguwe neza. Ntabwo ari kubw'igihembo cyitiriwe Nobel, ahubwo nuko narokoye ubuzima bwa benshi. Nibyo uyu mugabo yatangaje. Aya magambo yasesenguye arimo aramvikanisha yuko ibyitwa intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda ngo byari bimaze imyaka 30. Uyu mugabo yamaze kubishyira akadomo, ntago bikiri ikibazo, ntibikigihari. Muri Kamena 2025 mu kwezi kwa gatandatu nibwo u Rwanda na Kongo Kinshasa byashyize umukoro ku masezerano y'amahoro, mbere yuko ayo masezerano yemerezwa i Washington DC na Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi mu muhango wayobowe na Perezida Trump. Mwarabikurikiye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Nyuma y'amezi 6 ayo masezerano ashyizweho umukono, ingingo zitandukanye zirimo gusenya imitwe ya FDLR ushinjwa kuba umuzi w'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo kugeza ubu ntabwo ziratangira kubahirizwa, ndetse n'izindi zivuga ko u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi nazo ntabwo zigeze zubahirizwa. Ingabo za leta ya Kinshasa kandi ziracyakomeje imirwano n'umutwe wa M23 Rwanda rushinjwa kuba rufasha, nubwo rwo rudahwema guhakana ibyo ngibyo bivugwa. Mu kwezi gushize uyu mutwe yigaruriye umujyi wa Uvira wa kabiri mu bunini muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ziza kuvamo nyuma yo kubisabwa n'umuhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ku ruhande
rwa Donald Trump yikomanze ku gatuza avuga yuko intambara hagati y'u Rwanda na Congo yishyizeho akadomo. Wowe se ni kubibona? Jya muri comment utubwire. Reka dukomeze rero n'aya makuru tubabwire yuko mbere yuko tujya ku ngingo nyamukuru tubabwire iyi nkuru y'abajenerali 11. Abajenerali 11 bashinjwa kwica Tshisekedi bose bamaze koherezwa muri gereza ya gisirikare i Kinshasa, ni gereza ya Ndoro i Kinshasa, n'abajenerali 11 bose. RFI rero ivuga ko abajenerali 11 n'abofisiye bakuru 13 aribo bakurikiranyweho uyu mugambi, abandi bagiye bashinjwa ibindi. Mubo yabashije kutubwira rero yatubwiye Lieutenant General Frank Ntumba wahoze ari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu biro bya President Tshisekedi, General Christian Chiwewe Songesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, General Major Christian Ndaiwera wahoze akuriye ubutasi bwa gisirikare mbere yo kugirwa umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Abo bose rero basanze y'abandi kugeza ubu ngubu gereza ya Ndoro yamaze kugezwamo abajenerali 11 bose bashinjwa gushaka kwica President Tshisekedi. Reka rero twinjire mu ngingo yacu, mu ngingo y'umunsi. Ingingo y'umunsi turayinjiramo tureba ese koko uyu mugambi uvumbuwe, Tshisekedi aravumbuwe mu mugambi wo gushaka kugundira ubutegetsi. Reka tuyinjiriremo muri iyi ngiyi. Aho hashize iminsi mikeya President Tshisekedi agenderera Perezida wa Angola, ikintu cyaje guhishurwa nuko uyu mugabo yifuza ko ngo habaho ibiganiro by'abanyekongo, ariko muri ibi biganiro bikabera Kinshasa, umuhuza akaba Angola. Ni ibiganiro uyu mugabo yateguye ndetse abitegurana na Joao Lourenço Goncalves, bareba uburyo amahoro n'umutekano byagaruka hariya. Bivuga ko leta ya Angola ngo yamaze kuvugisha benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse ngo bashobora kwitabira ibiganiro by'amahoro bishya, ariko organisateur ninde? Ni Tshisekedi. Harimo naho ikibazo turi buze kuza kubireba. Tshisekedi mbere y'uko ibi biganiro biba ngo yemereye Perezida wa Angola ko leta ye izarekura zimwe mu mfungwa za 23, ariko dosiye ya buri mfungwa ikazasuzumwa kugira ngo harebwe niba byabakurikiranyweho cyangwa se ibyaha bahamijwe bibabarirwa. Amakuru ava Kinshasa ubaravuga yuko Perezida Tshisekedi yifuza ko 23 itangaza ko ihagaritse imirwano, kandi ko leta ya Kongo ari izagenzura niba icyo cyemezo cyubahirizwa koko. Ibi ngibi bitandukanye n'ibiri mu masezerano y'agahenge yo mu kwezi kwa 10. Bivuga ko agahenge kazagenzurwa n'itsinda ryihariye rizashyirwaho, mekanizme yihariye izashyirwaho, cyangwa se iyo mekanizme ikazafatanya na MONUSCO mu kugenzura yuko ako gahenge kubahirizwa. Tshisekedi rero ahangaha harimo ikibazo turi buze kuza kureba. Ahangaha harimo indi rugondi hene uyu mugabo yashyizemo, kuvuga ngo 23 nitangaze ko yahagaritse intambara, kandi Kongo abari igenzura yuko koko ibyo ngibyo byakozwe. Ariyo bahanganye, birashoboka se? Ntabwo bishoboka. Ikindi Tshisekedi ngo yifuje ko ibiganiro by'amahoro bishya byabaho mu gihe akomeje gutera umugongo ibiganiro bya Doha biyoborwa na leta ya Katari kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize, nibwo Katari yari ifite izi nshingano. Uyu munsi rero kuba harabayeho ibyo biganiro akavuga ngo 23 irekura ahantu, kandi abari ngiye ugenzura yuko ako gahenge kabayeho, abakubikurikiranira hafi bavuze yuko ibyo bintu bitabaho, bidashoboka. Ndetse Perezida wa Angola amaze kumwumva yahise asohora ubutumwa asaba ubutegetsi bwe ndetse na 23 guhagarika imirwano, ahubwo hagashyirwa imbere gahunda yo gukemura amakimbirane mu mahoro. Bivuga yuko uyu mugabo nawe hari akandi kantu k'ubuhanga yashyizemo kugira ngo 23 tutamubona nk'umuntu wabogamye, ahubwo noneho imubone nk'umuntu ufite gahunda kandi uzanye ukuri. Gusa ku rundi ruhande rwa 23 ntago ari uko bagomba kumubona. Uyu mugabo bivugwa ko ngo Tshisekedi amaze kwitegereza akabona yuko
uyu mugabo agiye kuva ku buyobozi bwa African Union yakoresheje imbaraga zishoboka zose, cyangwa arimo arakoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo asige amuharuriye inzira yo gutinza igihe. Icyo gihe ni iki nabyo turaza kubigarukaho turebe kubera iki Tshisekedi ashaka igihe. Icyo gihe ashaka nicyo kumaza iki. Twinjire neza rero noneho ingendo za diplomasi uyu mugabo Tshisekedi yakoze mu kwezi kwa 12 ndetse no muri Mutarama uyu mwaka zigaragaza ko yahisemo kuva mu masezerano y'amahoro ya Doha na Washington. Iyo framework ayivuyemo ahubwo akajya mu yindi framework nshya ikorerwa i Rwanda muri Angola, ari nayo irimo kubyara ibyo biganiro, ariko nabyo bifite ikibazo gikomeye. Kuko mama 23 yamaze gutangaza yuko niba Tshisekedi ashaka gutangiza ibindi biganiro kandi uyu mutwe yifuza yuko uzabyitabira, nakore declaration amenyeshe yuko yamaze kuva mu biganiro bya Doha cyangwa yamaze kubitesha agaciro. Bati mariage yabaye consommer i Doha na divorce nibe consommer, tubibone neza bitangazwe. Ibyo ngibyo ntago Tshisekedi kugeza bikora, ariko turaje turebe icyo basesenguzi bavuga. Ibyo ngibyo mama 23 yatangaje byahise bisubizwa na Patrick Muya ya Minisitiri w'itumanaho. Aravuga ati ntabwo ari gahunda nshya y'amasezerano y'amahoro twatangije. Ce n'est pas un nouveau processus de paix qui commence. Ce n'est pas un nouveau processus de paix qui commence. Ntago ari gahunda nshya y'amasezerano y'amahoro cyangwa ibiganiro by'amahoro twatangije. Ati hasanzwe hariho gahunda ya Perezida wa Angola yaba mu bushishozi bwe ndetse no kuba ari uyoboye umuryango wa African Union ihamagarira ko harangizwa intambara cyangwa intambara irangira nta mananiza kandi karangira mu bworoherane, kandi iyo gahunda nayo ifite uburyo ihura neza na gahunda ya Doha ndetse na gahunda ya Washington. Ati bikorwa by'uyu mu president ati bigamije gusunikira impande zombi ziri mu makimbirane kubaha ibyo ziyemeje, ndetse kandi izigamije mu gushaka igisubizo cy'amahoro ndetse n'uburyo bwose burengera uburenganzira n'inyungu z'abaturage, kandi ibyo byose bigakurikiza ibyanditswe mu masezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na RDC. Ati ndetse n'ibya Doha hagati ya Kongo na mama 23. Ubwo simvuze yuko avuga yuko u Rwanda ari l'opère mu gihe mama 23 ari l'office. Ati kubw'ibyo rero ati Perezida Tshisekedi atayo masezerano arayazirikana kubw'inyungu z'igihugu cyacu. Niko yatangaje. We yamaze guhakana yuko ngo Kongo itigeze iva itigeze iva mu masezerano no mu biganiro bya Doha. Ariko iyo ugiye kwitegereza usanga ko iyi gahunda nshya y'ibiganiro bya Rwanda bizabera Kinshasa, nako ibiganiro byacuriwe Rwanda ariko bizabera Kinshasa, igamije kurinda inyungu za politike za Tshisekedi kuruta amahoro arambye muri Kongo. Abantu ba hafi y'aba ba Perezida Tshisekedi na Lorenzo umugambi wabo ukuntu vumbuwe bavuga ko ngo nuko harimo gutegurwa gahunda nshya y'amahoro iyobowe na Angola, nyuma yuko gahunda ya Nairobi iyobowe n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yari yahawe Uhuru Kenyatta, gahunda ya Rwanda iyobowe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yahawe Lorenzo, zombi zananiranye. Izo gahunda kubera ikizananiranye, izo gahunda zananiranye kubera ko leta ya Kinshasa itubahirije ibyagendaga byemezwa. Nicyo kintu cyatumye inanirana. Hanyuma barebye izo gahunda zose uburyo zinanirana,
Amerika sinzi niba mwibuka Joe Biden kubwe asura Angola avuga ko uretse kuba yaraje kwishakira n'ibitoro cyangwa n'amabuye y'agaciro, ikindi cyamugenzaga byari kuganira na João Lourenço ku bijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo n'icyo Amerika yakora kugira ngo ihagarare. Lourenço yabashije kumubwira yivuye inyuma ikibazo mu 2023 ifite, ikibazo RDC ifite, ikibazo u Rwanda rufite, dore ko ari byo biri impliqué muri iyi ntambara. Hanyuma Amerika ni dosiye Joe Biden yasize ku meza ihereza inshingano leta ya Amerika yo kugira ikikora muri icyo kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ngaha ho Trump yakomereje. Hanyuma nubwo ngo Tshisekedi avuga ku mugaragaro ko ashaka amahoro, ngo bigaragara ko atagishaka gukomeza amasezerano ya Doha na ya Washington, ahubwo ngo ashyize imbaraga mu biganiro by'abanyekongo birimo gucurirwa i Rwanda bikazabera i Kinshasa. Iyi gahunda rero ubwo twatatse twagiye mu busesenguzi ba hafi. Iyi gahunda ya Rwanda igamije ibiganiro by'abanyekongo gusa, ikirengagiza umutwe wa 23 ufite ibice byinshi byo muri Kivu zombi wafashe, ntabwo ishoboka. Kwirengagiza 23 bifite ikintu bisobanura. Iyo ukuwemo cyangwa se iyo udafite abafite uruhare runini mu ntambara, ibyo biganiro byawe abafite uruhare runini mu ntambara ari nabo batumye bisa naho binategurwa, ari naho hatumye ujya kuri spotlight mbi yuko ufite intambara mu gihugu. Ibyo biganiro ukabihezamo abo bantu bo muri 23 kubibahezamo si ukuvuga ko 23 itazitabira, ariko ari condition iriho 23 nibanze itangaze yuko ihagaritse intambara kandi hemezwe ko njyewe Tshisekedi ari njye uzagenzura ko iyo ntambara koko yahagaritswe. Ibyo bintu birashoboka? Ntibishoboka. Hari icyo dohivuga nta 23 ibyo yabyemera. Ikindi cya kabiri, ibiganiro bya Kinshasa, intumwa za 23 zagiye Kinshasa ninde? Wowe kugira ngo ujye mu muriro ujye gufungwa wajyayo, ntago 23 yajyayo. Ingengo ya gatatu 23 irexija yuko Kongo ibanze igakora declaration yuko ivuye mu masezerano cyangwa mu biganiro bya Doha. Muyayivugira leta amaze guhakana yuko batavuye mu biganiro bya Doha bakibirimo, ahubwo ibingibi ari ibindi biganiro bije ngo kubera yuko ngo Washington n'u Rwanda na Kongo, Doha ni Kongo na 23, ibingibi ngo bigiye kuba ngo ni biganiro hagati y'abanyekongo. Hagati y'abanyekongo se 23 ntirimo? Irimo. Ese kuyitegeka ngo ibanze dekarara yuko yagaritse intambara ibone kujya muri ibyo biganiro, barabikwemerera? Intumwa zabo bari buze kuzohereza uzite muri yombi? Ntabwo bari buze kubyemera. Icyo ikintu byenda abanyarwanda bavuga ngo urwo n'uruca abana, byumvikane ko 23 yahejwe muri ibi biganiro. Bivuga rero ngo kwirengagiza uyu mutwe ari ufite uruhare runini mu ntambara, ni ukuvuga ngo ibyo biganiro bishobora kuzaba iby'inyandiko gusa, ntibigire icyo bihindura ku kibazo nyirizina cy'umutekano muke hari mu burasirazuba, cy'uburenganzira bw'abanyekongo, cy'imfu za hato na hato ejo bashyinguraga bishwe na drone hari Masisi. Ibi rero biratuma Tshisekedi agaragaza ko hari ibyo akora mu bya diplomasi, ariko mu by'ukuri bidakemura impamvu nyamukuru y'intambara imaze imyaka myinshi hariya. Wibuke yuko ibi biganiro bitumijwe mu gihe gahunda za Doha n'iza Washington zihagaze, ntabwo zirimo gukomeza. Kongo yanze kujyayo. Izo gahunda zari zisobanutse neza, zirimo guhagarika imirwano, kubaka icyizere, kuganira n'imitwe yitwaje intwaro no kuvugurura inzego z'umutekano. Ibi biganiro bya Tshisekedi yamaze kwitegereza abona ko gushyira mu bikorwa ari amasezerano ya Washington n'amasezerano ya Doha byamugora ku butegetsi. Intambara mu burasirazuba yakunze kumufasha guhisha ibibazo by'imiyoborere mibi, ubukene n'amatora yavugishije benshi.
bivuga ngo intambara mu burasirazuba yabaye scapegoat, yabaye ikihisho aho umuntu yihisha, yabaye urwitwazo. Uzanye ikibazo cy'umuhanda baramubwira bati turi mu ntambara, uzanye ikibazo cy'ubukene turi mu ntambara, uzanye ikibazo cya serivisi z'ubuzima turi mu ntambara, uzanye ikibazo wese turi mu ntambara. Nicyo intambara yabaye urwitwazo. Aho ngaho iyo scapegoat niyo Tshisekedi adashaka gukuraho, ntabwo ashaka kuyikuraho. Ibyo ngibyo biramuharurira inzira ikomeye cyane. Bivuga ngo amatora avugisha benshi agira gute, ibyo byose bihita biyakuraho. Gutangiza iyi gahunda nshya y'ibiganiro biratuma Tshisekedi abona ikintu cy'ingenzi cyane muri politiki bita time cyangwa igihe. Umunyapolitiki wese abonye time aba yabonye amafaranga, kuko time is money. Iyo abonye time aba yabonye byose. Tshisekedi ashobora kuvuga ko amasezerano ya mbere agomba kubanza gusubirwamo, bityo agakerereza kuyashyira mu bikorwa, ariko agaragara nk'ufite ibikorwa bya diplomasi arimo kugenda akora. Ibi ngibi rero cya kintu twavugaga ngo time, niho twateruriye tuvuga yuko ingingo yo kutava ku butegetsi niyigambiriwe. Bivuga ko ibi bishobora kuzamufasha kuguma ku butegetsi nyuma ya 2028 manda irangiye, manda ya kabiri, yitwaje ko igihugu kigihanganye n'umutekano muke. Bizamufasha kuguma ku butegetsi ubwo manda ye izabirangiye, yitwaje ko igihugu kiri mu kibazo cy'umutekano muke. Uti gute? Ejo bundi nejo nibwo twabagejejeho inkuru nayo ivuga ku bintu bashinjemo 23 binyuze muri raporo y'impuguke z'isi za Loni, ivuga yuko ngo 23 ngiri gushinga leta, ngiri gushyiraho ubutegetsi ngo bubangikanye n'ubwa Kinshasa. Batanga n'ingero n'ibiki byose. Tuvuga yuko iki kirego gikomeye kandi gifite ingaruka. Mu ngaruka twagaragaje z'iki kirego, umve ko cyatangajwe n'impuguke za Loni, kandi izi mpuguke zigomba gutanga raporo mu kanama ka Loni k'umutekano, bavuga ko 23 ngiri gushinga igisirikare, ngo yashyizeho polisi, ngo yashyizeho imisoro, yashyizeho inzego z'ibanze, yashyizeho. Ibi ngibi imwe mu ngaruka twabonye yuko ngo 23 bashinja gushinga leta ndetse bakanayisaba kuva mu bice ngo yigaruriye bikozwe na African Union yande ya Joao Lourenço, uri mu mugambo umwe nande na Tshisekedi. Bivuga ko ibi ngibi byo kuvuga ngo kwigarurira ngo igihugu ndetse cyangwa se kugicamo ibice, balkanization, twabonye ko ingaruka bifite ibi birego byose cyangwa kugushaka ibi bintu, gutinza cyangwa gutuma Tshisekedi abona igihe, bizatuma abona impamvu yo kwigiza aya matora ubwo manda izabirangiye, akavuga ko ibiganiro cyangwa se akanigizayo imbere ibiganiro by'imbere mu gihugu, kubera ko azaba bikontorora, niwe uzaba ufite telekomanda kontrola ibyo biganiro. Icyo gihe azatangaza yuko ngo igihugu kiri mu bihe bidasanzwe, etat de siège cyangwa state of siège, kandi koko ubusugire bwacyo bwavogerewe, bityo amatora ntabe. Amatora yatabaye, perezida uri ku butegetsi agumaho. Bivuga ngo nta déclarer etat de siège muri 2028 manda igiye kurangira. Etat de siège ishobora no kumara imyaka 5. Dore ko Kongo yamaze kugaragaza binyuze mu bategetsi bayo, minisitiri ushinzwe budget yamaze gutangaza ko bagiye gushora miliyari 5 z'amadolari mu myaka 5 mu ntambara bahanganye muri igihugu cy'u Rwanda, ngo mu gihe u Rwanda binyuze muri Perezida Kagame rutazemera gushyira intwaro hasi cyangwa rutazemera gutsindwa. Miliyari 5 zirateganyijwe yaraza amadolari.
bivuga ngo hari gahunda y'intambara irambuye, ariko noneho iyo ntambara kuri tere irahari. Hakaza noneho na gahunda yo kunyura muri diplomasi binyuze mu biganiro by'imbere mu gihugu. Ibyo biganiro byitwa iby'imbere mu gihugu bidatumiwemo uwo bafitanye ikibazo, ni ibiganiro bigamije kurangaza amahanga kugira ngo babone yuko imbere barimo kwishakamo igisubizo, byari kwitwa ngo no kwishakamo ibisubizo, kugira ngo babone koko ngirimo kwishakamo ibisubizo internally, ariko mu by'ukuri bigamije gutinza procedure na processes kugira ngo 2028 yituremo bavuge ko ibintu bikijagaraye, umuti w'ibibazo utaraboneka, perezida wari uri ku butegetsi aramutse asize ibyo bintu bimeze gutyo, akaga kaba kabaye igihugu n'ahantu yaba gisize. Ibyo binaza ku yindi gahunda yo kuvuga ngo mu gihe ibyo biganiro bihari bijijishije amahanga arangariye kuri ibyo biganiro, habe harimo kwitegura kw'igisirikare, kw'abacanshuro, coalition yose yitegure, hanyuma izajyana imbaraga kuri 2023. Ababirigi bamaze kohereza les instructeurs bo gutoza coalition. Uburundi bwamaze kohereza izindi ngabo muri Minembwe. Hanyuma Tanzania nayo yemeye ko ishobora kohereza ingabo 12,000. Tshisekedi kubona yuko amahanga cyangwa Katari na Amerika baramubangamiye muri iyo gahunda yo kuba yakomeza intambara, niyo mpamvu asa naho yateye umugongo iyo Katari na Amerika, agakora icyitwa ikinamico imbere mu gihugu kugira ngo iyo kinamico itange ya time yo kwitegura ku ruhande rw'ingabo n'abazifasha coalition, hanyuma binatange ya time yo gutinza diplomasi. Mujya mureba nk'umupira ukabona nk'ikipe rugarijwe, umuzamu yawufata agahita akuramo ga agashyira hariya kugira ngo agabanye igitutu, cyangwa umukinnyi akaryama hasi ameze nk'uvunitse kugira ngo igitutu kigabanuke, ikipe ihumeke yongere ihagarare mu mwanya, yongere iposition. Nibyo Tshisekedi arimo gukora, arashaka gukoresha ibi biganiro bya Kinshasa nka tamoro yo kugira ngo abashe kugira iki, abashe kureba ukuntu ibintu ari buze kubasha kubisubiza inyuma. Namara kubisubiza inyuma, namara gusubiza ibyo bintu inyuma, biri buze kumuha amahirwe yo kwitegura, ari na kodiringa n'itegeko nshinga. Murabizi ko yakuyeho Vital Kamerhe kubera ko ashaka kuzakora gahunda hari kubijyanye n'itegeko nshinga rya Kongo hariya mu nteko ishinga amategeko, akabisubiza ahashatse. Ibyo byose ni gahunda uyu mugabo afite. Ibyo byose biramuharurira inzira ikomeye cyane yuko azisanga 2028 igeze agakomeza ubutegetsi bwe. Iyo niyo gahunda ikomeye uyu mugabo afite. Niyo gahunda ikomeye Tshisekedi afite. Abantu babyumve, niyo gahunda ikomeye afite cyane. Aho ngaho rero iyo uhagarutse nimubona ngo ibi biganiro by'abanyekongo bigiye kuba, kubera iki yavuze ngo nagira ngo menyeshe Perezida Lorenzo yuko Senko inama y'abepiskopi ndetse na ECC y'abangirikani ati bazitabira, ariko ntago bari mu bategura ibi biganiro. Bivuze iki? Ni amasitati nyine azaba aho ngaho, azabitwara uko ashaka. Byibutse ibiganiro bya Nairobi, byibutse ibiganiro bya Rwanda, byose byabayeho, ariko ntibigire ikintu na kimwe bisiga. Uyu mugambi rero wo kugira ngo Tshisekedi agumane ubutegetsi, uyu mugambi wo kugira ngo abasirikare babone uburyo bitegura intambara batuje, uyu mugambi wose niwo Perezida Tshisekedi afitanye na Joao Lorenzo. Ariko nanone igiteye inkeke, uyu mugambi uzakomeza kandi uzahabwa umugisha bitewe nuko ugiye gusimbura Joao Lorenzo, muramuzi, ni Perezida Evariste Ndayishimiye, uri mu mugambi umwe na Tshisekedi, umugambi ukomeye cyane cyane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Bivuga ngo byanze bikunze 2023 haribazwa nuhe umuvuno wundi iri buze guca kugira ngo nibura ho ibiganiro bya bimaze kugera yongere nibura kubona yabisubiramo, kuko ibi ngibi bya Kinshasa byo ntabwo izajyayo, forget nizajyayo. Hari solution ishoboka, hari uko avansa intambara, yamara ko avansa intambara amahanga agahaguruka, ibiganiro bya Doha bigasubukurwa, ibya Kinshasa bigateshwa agaciro.
niyo solution ihari nta yindi. Mwitege rero yuko mu minsi mike ma 23 kandi nayo yamaze kubona ibyo basirikare bose barimo kurundwa Baraka hara muri Kivu y'Amajyepfo, barundwa muri nuza n'abarundwa muri Tanganyika nyine aho ngaho mu ntara ya Tanganyika za Karemi n'abari za Kisangani, byose ma 23 yamaze kubimenya. Ikintu igiye gukora rero, igiye gukora ikintu bita kwisuganya, ikubita umuntu nimara gufata indi ntara. Ifu yafashe Kivu y'Epfo Kivu ya ruguru, nimara gufata Tanganyika, ibyo bicupuri by'ibiganiro biri kubigiye kubera Kinshasa ntibizaba, ahubwo ibiganiro bizasubira Doha kandi bizasubira n'imbaraga zikomeye cyane. Reka rero tubashimire, tubifurize kuza kugira umunsi mwiza abo bukeye.